khelh tu ta chi bai kan buk chewa tun tu ma hianin Lungleia District Football Association ina adol MFA Cup sang ni som ni paruk chungchang kan ron soi ho do na kan soi tran ma in kabula thu te hi in mel hiat te na hun kan nei ma changa kabul chi a hianin puronga ral te LDFA Honorary Secretary athua ani hi LDFA Honorary Secretary ani ba ka hian MFA Cup sang ni som ni paruka hian Organizing Secretary ania ando chia khon alaya khonin pu Joseph Dalngai sang chak chuak awma ani hi LDFA hian media cell chairman ania apia bera son pu PC Dalram nga ka pu sena awma ani hi tun trum MFA Cup sang ni som ni le paruka hian Organizing Committee Working Chairman ania Chubaka chuan Lungleia District Football Association hianin President nilai ani in kasoita kang khanin tuntuma hianin MFA Cup ain khelh ngor nilovin in khelh chevel Lungleia District Football Association in buat sai nate kan clear tel pa anga tinai tournament hau tak le lian tham ram pum huap ani wangin til ngai tu ngai tam tak omani achum ta chu mi puite siata tuntuma hianin kanron soidona chubaka chuan in khelh tepo quarterfinal khelh zo ania naktuk lama semifinal te khelh chun zo mani dona chung tepo chu ain khelh chevel te kanron soidona ni ama sabera chuan in pusena kan zo tanga ei organizing committee working chairman ni na angin I tuntum MFA Cup kan khelh to china yan voin thlengin kan khelh to chin ni hlo thing itm tin in roman na LDFA in roman na siam te a hlo thing to khat tin siam ei voisom ni le palina MFA Cup Lungleia District Football Association in kan han thlenga ni kumatang in roman na sang kan han kalpuya he MFA Cup hi alot in thena turatan LDFA chuan in organizing committee te kan han dina chumi noya chuan committee peng sang kan han kalpuya kan throi tu te kan in pek na thae mema ei quarter final kan han khel zowa naktu ka hian in semi final kan khelanga tuk le hi final ni meya ni hiang che hi he MFA Cup kan khen kan in buat saina vor top thlen hun tur chu ni mei to ni hi ba ki kan nei to lowa tun kan din muna hi chuanin engkim me hi du tu samang che chon kal lo ma se 95% vel hi chuanin kan lo in ro man lockdown te hi chu kan ti hlot ling thok khatin ka ria organizing committee noe sub committee kan an din ang chi committee peng te kan thopui te an fa ko me man ni wangin tun din muni kan thlenga sumle pai ngai to tu ten oma mikhwal lo dong song tu te eta technical line te oma mual en kol tur te khatiang khan ro man na sang kan an neya tho na thatak kan neya MFA Cup som ni le paruka avoi som ni palina tur te po hi adam takin nuam satakin kan zo fel te po hi kan be seya MFA lama kan ho tu te po in kan in buat sai na te ti hian takin kan an ti pui tlina engwa za chu to in min fak ve hian ka ria nuam po kan tia ADFA wang chunga po hian tin mi pui po hian min hlut sak ve in ka ria kan rin phak bakin in khelen tu kan tama abuat sai tu adol tu han ni hi chuanin mi pui nan en tamem ti hi a hlotin na kan in te deu na berani wang hianin tun kan din muna hi chuan Lungleia mi pui te Mizoram hun sang kan district suai tu te pon min ron hlut puya tin hei UT pa kan an live henga te po hian in en tun tam thei ema alom om kan tia tuna kan din muna hi chuanin kan in buat sai na sang te kan an thlir hi chuan hei ai tha hi chu om thei don chuang wi ke ni tan chuan o ti kha kan hu dan deu chu ni ole tikanin punga ya kan kalanga kan zo du lai chu MFA Cup hi nge atobul atrain tikanin at itayang agin midan clear chau sakla tin tu tenge khel thin eng tiangin nge in elnei kalpuya ni ti te tin referee chungchang te khem point soi taila eng tin nge tuntuma hianin in thlan khom ti te tin an ham chato kan ti lai te po hi soi taila trying ke ria tikan MFA Cup tun ma tanga khel chawani dan thin te kala kaminan soi jaw sak che ole MFA Cup ti Mizoram chung football club in la sang ber ngai thina nia
กุมสังขจักว่าสมกูปกว่าตั้งข้างเขลตอนนี้โควิดไล่เวลาจลที่บ้าคือจูกุมทิ้นเฮียนลักเขลชาวเนี่ยอาการพุ่งฮี MFA นะอัน organize เนี่ยมิโซรัมฟุตบอลเซียสนินที่ชวนดิสตริกช่างๆก็อินเทนชกทีนะอย่างเช่นลุงเหล่บ่เฮียนตุนตุมีกันไว้งาเห็นนะตัวเรื่องตัวไว้สมนิปลีนิเมกะเฮียนที่ชวนอันเขลชาวตันดานฮีตุนมาชวน MPL กันที่มิโซรัมพรีเมียร์ลีกโซลอมลว่าไอโซลฟาร์ดิวิชั่น MFA ฟาร์ดิวิชั่นคลับปารุกเตะอาจารย์ปาริยัตเตะอันที่ดังลำเวทีนะปารุกันนี่จ้างออกมาปาริยัตอันนี่จ้างออกมาข้างนังเขลเวกะจวนดิสตริกแชมเปี้ยนเท่าแต่นังเขลบอกทีนั่นนี่ทุกเดียนจวนข้างเตียงลายปกขันลุงเลยเฮียนอาจารย์จวนทีมนี่ที่เทจ้างแต่กันเนี่ยเฮลาย PHE เตะ second battalion MAP เตะถัดฟังลายเตะขจวนเตียนจวนนี่นังเขลโชว์ทีนะชวนคุณได้ตั้งเขลชว่าช่วยหัว MPL สังนี่แหละส่งปนิเวลาจะกิน MPL เราเปียงชว่าที่ชวน MPL อันหันเขลหัวพวกขันเองหมดเช่นก็ช่วย MPL กลับเตะพวกขันนังเขลเวียมาเสียหุ่นเราเรย์เจละที่ชวน MPL เตะเฮียนเฮลัย MFA กับอินเขลในฮีรุนมาชนโตลวินอักลพุงค่า MFA GB meeting อินหันที่ดังละมา district champion เท่าเตะอันหันเขลทีนตากุมินาโปเฮียนดิสตริกส่งประคัดกันออกมาดิสตริกแชมเปี้ยนเที่ยวเทลตัวตินเนี่ยอามาจูไอโซลดิสตริกบีกับข้าDFA หน่วยบีกับข้าแชมเปี้ยนแต่ข้า MPL เปียดกายวางข้านเองก็มหาสัตว์นะ player registration เนี่ยว่าเต้นนี่ตากวางอินโซลายลีกาติดทเวทเอาไอโซล FC ฟุตบอลอะคาเดมี่ข้านรอนตีร์ข้านเนี่ยอาบาคิจูดิสตริกแชมเปี้ยนเวกกัลคงเขากันเนี่ยดิชวนกลุ่มดังอาชวนอัดเลี้ยงตัวพ่อเห็นทีมขัดอันเตลทีนะอามาจุกุมินะชวนไอ้ลุงเลยดิสตริกฟุตบอลเซียส่วนเต้นMFA กันดีละ MFA ไงนะเทียมสร้างตักแนนทีมนี่เตลมินพัลสักะดิชวนทีมส่งปัญหาเนี่ยฟิกเจอร์เสียมที่พวกเขาอาเซียที่อังคารฟิกเจอร์โหลดลิงตักนี่อันเดียฝักนะแต่พวกเขา MFA ขันดงน่าเสวะเลยตุนจุมาพอยันบิกตะกินกลุ่มดังอาพออันละติดชุนจอมเทนี่ชวนอารมณ์วิววังติดชวนให้ลุงเลยบิกตุนจุมกันเถนบิกอาเฮียนริฟีจุงจางข้าสวยชุนจอมไตละกลุ่มดังอาชวนริฟี MFA อาตีร์ละสัตย์นะอันที่นั้นมุนดังมิโซรัมดิสตริกดังอาชวนกันวันนี้นะช่วยลุงเลยดิสตริกฟุตบอลเซียส่วนที่เพลย์ไม่บากอาเฮียนริฟีฮีกันในทเวทีนะ national referee พอฮิปนี่ไล่กันเนี่ยตัวละเฮียมเนี่ยชวน MFA น่ารินตัก referee กันเนี่ยชวน MFA referee ฮีปนี่เวลมินลบเปอุลาบาคิจุกันในชัดทกตาเฮงฮิมินรินสักไม่เทวกันปะเตียที่ชวน MFA กันทุรนง่ายไปหมดอิน referee ปนี่มินรนทนะเนี่ยชวนอาบากซงขจูเวลาลุงเลียกันอินเขลหามทีนเตเฮลัยลุงเลย LDF เป็นตัวนั้นกันเสียมา misconduct ทีนเตค่ะอันนี้ตาตัวนั้นเฮียนอัน improve เลยส่วนช่วงกระเสีย judgment เชตักเลยหันสวยเซลเงี้ยโมเงี้ยนี่ทีมตาหน้าปุยทำอังจีฮีmisconduct เห็นเราเหล่านี้กระเสียเราเลยบิกตะกินเฮลัย organizing committee เต็มหลักนะอันนี้เลละมารีฟรีคอมมิตี้ละมาเตะอากาศช่วยตัวเรานี่ไม่ละเฮลัย organizing เตะกันจันทร์วันนะระเตะนี่กันรีฟรีเตะมาสอนนะลันนับประคัดนี่บอกกันหลอมครบไม่ติดค่ะรีฟรีจุงจ้างชวนก็สวยที่นี่ถ้าไล่หรออีสวยไล่หรอโลกขันกันจะเบลดูไล่จะจูคลับเทียนี่เองที่เงี้ยตุนจุมา MFA รอนเคล MFA กับรอนเคลเทียน players มุนดังจังลากลูกพลันเนี่ยมานี่ดิสตริกเจ้าจังอินลักไทยเงี้ยตีไล่ค่ะมินันสวยเฟียสักเลยแต่เจ้โอ้ MFA กับพี่เนี่ยยี player criteria ฮีอากุมตินเฮียนอดังเช็ดที่รันติเวทีนะจู่จีนักสวยอย่างข้านินสังขัดจักว่าสมควรปกว่าอันเขลจันติร์เลตูน่าอากาศพุ่งเตจุดังได้ตัวที่ชวนอันนี้นะแต่ก็ชวนอินเตอร์ดิสตริกไอโอนี่มาเสละอินเตอร์คลับคอมเพติชันนี่ดิสตริกแชมเปี้ยนเที่ยวขันอันเขลตัวขันนี่ไม่อะอันเพลย์เรจิสเตอร์ในสาขาอันเขลไม่ทีนะ
chu kal phung nia kumin bi ga ro hi chuan hei MPL antia Mizoram Premier League player kha team khata tang kham paruk lak team khatim paruk an la thei ni entinan Lungleia tang chuan team ni kan telta Ramthar Football Club le Lunglon Football Club khami de khan MPL player paruk vevel la thei ni ain la tha thei ni chu amar chu kha kha CRS a le CMS a khan a fel tur ania khang kha ti fel hun chung te kha MFA Technical Committee lamin an ron ruam mana chu tiang chuan khanga ti fel man ho jong khan ang khel ani ber mai tun tuma hian soile kan soi zaw le du chu Mizoram Premier League player ton hriat nga le tha club parukatanga player tha hi chu an ron kim de vek ning ka ria Aizawl FC le chan mari hian ai league an khel awangin an khel don awang hian an ni kha chu player an lak thei lo ang khani de maya amar chu then chun release ve thowa khang jing atang pokhan an ni nan chhor du lo de ka chun release thota chuan khang ho ba ka tang hang MPL club parukatang son player hi an ron fuan khomani de ber mai tun tuma pokhan team tina khan pali panga paruk theng te pon chen chuan an neng tiang vel khani khawang chia khan in khelh hi mu no ma ro tling ni in alang ole pu Joseph ngoi rei deu to boka pu Joseph la ma kalela tuntum tournament LDFA ina inan ken chungchang ayan media cell chairman ini na angin enge roman na sang inan siamte inan che yeah a tournament ta hian a publicity te information nang chi kha media cellin kan boi puyanga ya khanga khan tilaya kan member te in pitak tak an oma match tan ma in amanin fixer ti chuate match zo nuwa a result han siam ang chi te flyer han siam zung zung ate kha na chi khatan ni phota tin hei Lungleia tournament kan nei thina LDFA ang point kan han live a amero zo kan live itlang puin mobile atanga live fi ni deu thina tumina ero MFA Mizoram pum huat tournament ani dona wangin live tun ma mobile live lo de ule khana ya quality thadeu live down o mem ti te kan han soi howa chuta chuan ya kan budget a limit khop me low budget si thabok si ati dang kha kan han ngai tua hei zo en pu remruat ta te puara ra te le an tenan khol minon tho chho sak theya DFA la min men power kan han tuma chuti hang deuh chuanin mi tlomngai rang le mi in pe te zara tuna hian live kan nei theya hetia live tour hianin men power a he sia sum involve asanga kan hupur viau nine hetilai ke mani DFA chunga mitlomngai commentator tur thlenge mitlomngai te tikhana ron chuak zela chung kara chuarin ti hian kan han live show vezel thei chu nia en thir tu te tan po du thu sam lo na tam tak po om mei theya ma se chu ti rual ro chuan ma kan son show vezela atira tanga in build up kan nia ana in build up chowa ma kan son show vezel chuan kan ria chung chu kan lom na po nia ole khalai khanin han bel veze kan du la chu amun a YouTube channel atanga live lo clear amuna om si lo tan chon thil riat thiam har ve de la chu si Thuamluaia Mual li mual upa tu ma tanga hetia en kol chho khan ya hun lai khanin cameraman om na tu rang chi ka tiang ka hisab te la lo ni big lo wang hian live a han pek chu hi har sa ve me chaklam pang pe ki chu lang kim tur chuan cameraman ni zuk kuna katia zuk hol de tak tak khangai thina hau tak em ma ti la ya kha engemo live a han pel so zewa om po khanin a clear tu lam te khanin in riat ti mangai na lai kan sei de chu ole pusena khel tak a match sa kan lu main pusena kan som le lo ka ai tournament rampum huap in dola hau tak le in garinga sum le pai te po a ngai nem in garinga heng a hian in tin nge ma in lak MFA la matang hianin anron sensawan ron pusuk sak vek chunge DFA la min inge mozat in lo ngai tu ti la hi a host tu kan ni na tang hianin a sen so tam zo ke hi chu ke ma ni ngai tu thur ni me ya MFA lampang hianin noi khat sing sari sanga hi a thleng tu te than pui na hi pe a chuanin a loman puisa fai te trophy te hi MFA na ron tum vele ta
abak zong zong hi chu keimani a thleng tu kha ni na kan lo finance kha ngai ta sung le pa hi DFA hian nei sa hi kan nei bik chuang lawa mi thanem ngai te hne na tang ten kan han khona ve bur te mi ngmo za ten min an pe a voinia hianin an hming soi rik ngai te po min ka ria ei kan HPC vice chairman uvi mal som tluang a hianin football hi enga kima min tuipui em a tuna MFA Cup kan thlen mai ba ka hianin kan ma hun local to zong zong ate khanin a theina zong zong ang hi aron seng hian kan thria sumle paya te bungrua te min pui thina tun tu MFA a hian cheng noi khat in min ron puya chuan kan sport minister MFA a kan president ni bok polal nging lawa mar pute te a nena hian kan an tlan ve le ani hianin less day tangin cheng noi khat min ron pe ve le boka tin Lungleia kan minister chuan vor pirin pui nena kan hruai tu ten tlan pe ve le a ani pon social welfare tang te le NHM atang ten engmo zat poisa kha min ron si chua ve le boka tin Lungleia kan officer BDO atang te point poisa voini lama te min ron pe don ni ten kan thria tiang khanin cheng nuai ruk bor vela hi kan hanin ruam man dan chu nia nimin lama te fundraising committee te kan an thu khom le zok zoka e mor kan bok don to sia kan sum le pai hianin min daingim le te kan tia a hau tak ber chu heng district sang sang aron kal district IO club local te hi an ron kal na sen so ha kan pe ka ngai sia a to ve e man ron kal na sen so hi sum le pai involve sang sia chulai chu ani mai ba ka LIA referee lo te le match day a heta media cell te ponianga tin min ron troi om tu senior citizen kan an ti te wai me hruai tu te local council hruai tu te akan football cup hruai tu te an refreshment ngot po hi sangli nga kha ni tin hi kal lo thei don lowa tiang te ni wang khanin pathian hne na kan tong traya sum te chu du khop tak tak hi om thei lo chuangin tun tu ma po hianin kan man khop che che kan mudo in ka sia alomom ka tia sum le pa ya po kan thapang lu tuk lovin ka sia lomom ka tia chulai chon sum tho tu zong zong te DFA min tran pui tu zong zong te chunga po hian voini lai king khom kal tang hian lom thu kan soi mol mol bokani ole tikanen amets chunga kan lu do nga in khel an clear chho do nga pungai lo in ring ta sela ka lungleina a thleng tu kan ni number na kan ni wanga MFA na team ni minan phalsa ram thar le lunglon te quarter final anan chak zo lo zo an tang ta ve ve ram thar lunglei ram thar kha Aizol FC in 5-2 like an goal nga goal ni kananan ne a chuba ka chuanin lunglon FC le mesatla FC kha an in khel ma saber kan ni mu nom khop me ka lunglon hun pa nga ya 2-2 kananin ne to ka tin penalty an pet zuya lunglon kha van do ai zo kanan tangta khami match pani ka pungai minan clear let sak che ya ka beisei kan nei sanga heta an soi zel taila tu poi kan soi lutuk long chuma Lunglei district football season hian thei to bin ma kan la kan thil tum ve hi ma tanga kan thil tum hi la ngai reng ania professional player tam theyang ber kan district atanga cher chu ti hi ni chu ba jon ISL te I league te player reng mazat kan nei ve to kan lom ani chuan chu mai ni lovin local player thadeu deu te anin cher chuak chho ve to helai Thuamluaia Mual tang hian ti chuan MFA Cup big gan han soi taila i voisom ni pathum le to tu kumi voisom ni palina ta voisom ni pathum le to hian voi leave z final kan lut ve to lunglei hiam ra voi khatchia kan la champion chu po sang ni pariat kum khan nia lunglei FC ming khan kan khela longtlaia khan sang ni pariat kum kan champion chu bak chu champion ni kan la nei lo ni sang ni som pakwa final kan lut le zotang football club khan final an khela final khan
Aizol FC bok ki khelin kan van duaya kan chaklo ta khan dia chu min huwa chuan hei result hi first round te hi kan paltlang thei to manglowa helaya lokala thei to pama kan lak line player kan chua vereng lai thosi khanin a mizoram pum huwa bera engani result tha nei lo khachu kan khotwala nge heng khel se kan champion ve thei mana ti khan executive committee kan han rela ta chuan MFA Cup khen ni kan deal ani chuan kan han thleng ta a team po kan in fui na sa a ni kuma te po khang wang khan mi phalte zara league mumal tak kan nei a tiang chuan in ni kum top lam November tha kan in GL fel theya result thadak kan nei thei kan be se a tira chuan team khat kha tel thei tur nen china ka soi tong khan team ni khatel kan han dila MFA phal sakle zela MFA chunga po han kan lo ma ti chuan chuti lai kar chuan player ti han kan han ti chowa kan player te January 30 han training trawa mual hetilaya ge manin champion thei nge turin kan tia mual te po afrin kan man tira kan mual tha ang thei ang khachu kan provide ve ni ti chuan result kan han khela ma se game hi chu game alo nia tin tiang khan hang khel chhota a be sei phak ba kin team din hi ron thani ni china kan soi tong khan MPL player paruk team khatin an nei thewang khan district dang team ho kan han thira player thatak taklir mai khan ro in line ta thup zel mai sia MPL kan ena chuan kan han khel chowa ti khan nya lunglon le abik takin quarter final masa lunglon le mai satlain khela khan nia enga ba khan kan ne lo lam pang de lek ka chuan mai satla sei ha district te ania an fakom ka tia ai bua sei na tha a ak khel rim thima ba kha kam phalo de lek amani o ka tia lunglon khan ani ataka chuan jep thu cheng lova kan van nia ti khan gol kha kan thun ani maya second half a chuan an nin an ron nora at that time minute nga ning ka at that time pe kha chuta minute nga na vel che an ron head goal le a khang te kha tiang khoppa fight tan ron be kha aro bui ka tian fighting spirit kha khami game kha chuan han soi chiam tur ka khelawa a soi don kha chu soi tur tam tu ka ma se an tho ora aning ka ria me satla te ka fakop mai an fighting spirit wang leo ni an fight ana khatianga chak tumin an khel ni tak na chak thei to pina siruk la nan khela eta attack tik le a technique lampang kha chu soi wak lo mai tai la an in pek na kha thu kan ron fight tak chu wa chon thlothlin na khan chang ni deuh berin ka ria ramthar le Aizol FC in khela kha chuan nimin ani maya Sunday akar atla kan player ten kong eng kim am phalowa a chak puzo kan chak Aizol FC kha nikum liga ADF liga khan pathum nan nia chu soitong khan ramthar football club Aizol kha ron kal tur nia ma se MPL an khel don wa khan an player te le imbu sei na kha an hu phur deu wang khan pani na kha han offer le ron hu not kha an ni rem chang lo le ti chuan pathum na Aizol FC khan ron kal ta ni an ni hi club mumal takdin kan thevek thong ai league club an neya ti chuan reserve team an nei boka ti chuan tuna mi an academy no pang an nia an team pathum nang vel chau ni chu ti chuan an performance a tha a an discipline a tha a nimin an in khela po khan enga ma kan ne lo ania taka chuan chu ani zep thu cheng lo Aizol FC kha academy te kha an thakop mai ani ero chu player lar MPL player hamti an u lampang te kha an lak thelo wang khan ai li khel turan ni wang khan an player an reserve team an rong kal ni chu chuan an academy under 17 player te pon ron tel nuala tian chuan chak phu jok an chak ning ka rian mina po kham beldu kan nei usen nge lunglei team chung chan te po khani se nge bel chu du ne tem kan soi bel du chu tun tum MFA Cup kan han host tura kan han deal te po hi kan be sei ber hi chu
Lungleia district ina kan players tin man son thina tora tan tile champion nei ve te poi kan chak to kan champion na ka lo rei ve deu to sia chu wang chuan home advantage kan nei thadona tunruma pe chuanin MFA ho tu ten kan deal na minan pal saka team ni kan an nei dona finalist ve kan ni thei pe chuan awan ro pui do ne mo ti in DFS wai tu te chuanin ngai tuana kan lo seng ve du thu te kan lo sam ve tunrum ka income na te po hi kan players tam tak Lungleia district te chuan en ka ringa fitness kan tla che me mani hei kan chak lo na ber ani me ti tak zetin football kan khel lo mi ti mai the hianin kan players ten a hruai tu phei chuanin hei district sang district song atanga ron kalting khel en hian rual o an me ma Lungleia district professional line ate players kan ser chuak kan ti mek lai hianin keimani local du thui kan sam lo lutuka tunanga kan kalreng chuanin professional line kan in ser chuana konga mi tam tak lotlin nan lo chang thin te po hi kan zui ralang ti la oma chuwang chuan age level atang hianin tlema kan in tuai thar le hi ngai mi ti te chu keima ngai tuana chuan om mei me tuna hian thei patopin reliance te tang tunin age level hianin tuna football kan han kalpui meka tin Lungleia district hianin academy football zirna hi engmosat kan nen nei le mukta heng ho ron puitlin huna hi kan nga fa kan mei thei tong emo ti te chu ka ril ru chuan alang mei meya tuna kan players nei mek senior level om ho hi chu claim chuanin kan taima lo dewani chu kan be sei po sa kan be sei san angin kan om lo ani tunruma hian kan in so taw ruai tu chin phei chu kan rual on kha kan players te le kan club te hianin min ron enge phur pui zo lo kan ti don nge chu tiang vel chu kan din hun ania kan rual on kha min ron trom pui phalo ni berin kan ria maro chu hunala tama kan malam hunate ana kuma po MFA Cup om don thowa chunga te po chuanin tunai din hun thazok te po kan chan kan be se te to pe ro chu kan chuangai ni ti kha kan soi vele du zo kani chuan lok gyang tung chang khan ka soi lowang kan ti set naim kat lo bel du me chu Lunglon FC versus Misatla FC Siha district Iowa ron kal te kamin khela khan ya Pungaia Mual dan de flekin kan players te po khan khel tha thu khatin ka ria ma segin ke mana kap mu dana chun Misatla FC Pungai khan ron soya chumi chungchang azok chun epon ka ngai dani a top thleng khan an fight ani goal khat tinan chaklowa asipur zo kan nia injury time a top thleng in an fight kha an chak pui ti kha chianga tin a top thleng a tha an tha lo ba ka nia football a chuan pu mo tur chaklo hian pu mo tur han zong do ni lang pu mo tur hi chu ve thei te mewa in mo chiat te po hi ola amaro chu khang zong khawa soi kher ngai to lovin I Misatla kha an fighting spirit that PLama MLS player MPL player Willie Sate ho player thok film tak tak am ne khang ho kha atopan fighting spirit khanon chak puinin ka ria tin Aizol FC Academy le ramthar hin khel chungchang kha mungai ne ngam chen chu ron soi to ka ta khan Aizol FC Academy te po Academy alo in zir kum tu alo in khel na chu shape and structure ate tactical le fitness thleng te poinan yang tilaya kan now te ho khan in an phatalo de flek nin ka khia game khan tin fighting spirit thleng te poin an yanga ka te khan kan ne lo te deuh nin ka khia ka tilaya khan Aizol FC in an phu angin chaknan chang nin ka hmu ve po ole tikhan kami big ka chu kan du tong pucha se fa sei so che nai lo in ring lengal sela quarter final match danga khanin veng thar khozol khan le Lungleng FC in khelh kha 1-1 in hun pa ngayan anin ne to ka penalty khan Lungleng anan chak kha ni kami match le nimin lama in khelh electric veng FC scholarship khan
goalie silifain champai kanan FC champai ka anne ania kami match pani ka minan clear let sak ta che Lungleia FC ha thil district ai okania an first match ha ramthar hanan ne lawa second match ha an ron tang khop maya 8-0 hin ga bodi ron chak ling ka ria chakna sang tak ne khan chuan third match ha ti khan chaknan ron chang le man han foi ma sa a an ni po injury time a goal kha an ma ni laman lut ve le a penalty shootout in an zuya an maluka chu tingang khesia chuan lunglon le mai satla FC ne khela khan mai satla FC injury time a goal an ron khunga ti khan penalty shootout ta lunglon FC khan van duai zui ta siam kha tiang khesia kha a second match khan ganan muzuya kha Lungleia FC po kha an hlau thong ve chun ka ringa amero chu avan nei zo kan han tang ta diktak chuan Lungleia FC te atira first match han chaklo ti lawa chuan sak tumin an ron khela ni players thabik claim a zong an neya chumi pela ma chuan an fighting spirit boka kha chak khan ron tum in second match rang khan kan chak lo thiang to lo ti khan chak tum game ani chak tum game kha 90 minutes chungin an ron khela kha an fighting spirit kha semifinal an luchan po pakhat da nin ka ria thei to pan fight game fight 90 minutes chuan fight char kha big taken an player pakhat an number 7 and up he kha chu kalo soi thina an han attacking line a char an lama ball oma defense line atangin a ball kha ron clear le theya kha ting khop khan an players te kha an chena sa ni tin zero te players dang po soi tur tam takan omanga kha ti anga team a thei top an fight na kha an chak puin in ka ria tin nia electric van FC scholarship le kanan FC in khela ve thum ka chunia electric van FC scholarship te hi champion lai ni koma MFA Cup po champion an ya tuna defending champion angin an ron kala ani hi tun tournament ta po hianin shape le structure vera le fitness thing point team tha deuh ber pol chun nin ka ria an game tacticala tin an goal thun thrim hi enila team goal an thun deuh zel ni pakhatina ava hlo chua ai ma khan a team ina an hlo chua a team ina goal an sual chua team goal kha electric FC an kan tama chu an tactical ten shape le structure an ron sianga chu tuna po hian an chak puin in ka ria nakena semifinal preview ko kan nei tho turin kan nei chun zom don tho chu wang chun chu mi chin chu kan soiri phot me nge pungai ben thui ne chan din langai o Lungleia FC le GSA event thar GSA khela kha top class player mizo top class player von khom na ve ne Lungleia FC kem paru kan la MPL player GSA po kham event thar GSA po khan chu tiang ve tho chun nei ta ni ani kha chu MPL player thalor khom ve ne an game po mu loma an mani tual chung player te an lo fit boka tin Lungleia FC player pe chu RCA Zoel ram chana zo bok kwa kadilaya kan Mizoram ai po zukal ve de orang thin khania senior level Santos trophy te po zo veng to khani ve khang te kha kam player te din mun khania an tha in khela mu loma counter attack atangin in nor ton du na GSA veng thar GSA khana to ba kha mi satlan chin kan soyang de bu khan an ni po khan an lo chua ka injury time atop na tak khan ti gol vele khania penalty han pe ta khan veng thar ho khan chak tang le me kha kan ring deu ma se Lungleia khan van ni ta jok khania chuan chuan alai kha mu nom khop mai chuan electric veng le champai ka ja ganan SC champai ka electric veng khan che soi to khan nikum champion nia champaya nei tum khan tun tuma henan ron thak khop mem player ho ka mizo top class player de utha khan ne ni po reinforce timeng player an lak bela kha MPL player kha an ron full le thatan ni po kha an khel thima kha mu no ma kha te puya te ho te zira te ho te mu no mani MPL a po
กันเราหมู่ตอนเขลหมู่อันนี้เทียมzoram mi puina kan riat la sa khan dita i electric van khel kha kha duem chan chu kan khel la po tele team kan lo en kol ve to thina hetiang ka soi ber thina ni mi pol in ball an changa pathum vel en vatai khan man thot zel ni electric van kha chuan tuna khan se fa kana ron soya i an ma ni nge ni an game plan kha aro pui ka tian coach te an fing ka tia electric van kha an ma nin entina an pol tem ball chang sela pek tur kha option pali vel ani kha thot zel en lo en chiang ma ro semi final a pon ron khel chia ma nga electric van khel kha pui bon takani 90 minutes chung khan a chan phat tanga top thleng khan tu ma player in tha nam lo ra ai tha da thailo ben satang an coach na awreng a chol lo in second tin second ni khat kha mang tang ka all a tong ka kha all ani mang lo ni player te space all lo mujung sunga tikhan mual pona trainer ron thil zung ta ni kha i an hlotin chan ning ka ria an coach kha electric van coach kha i an gel kha mu no mani i an fita player an fit tha a mi an mani team player sang khom chun ni ve tho rei tak chun training don lo chan chu scholarship a january tha khan i first division league an khel ve chawa an ni chu hetila thelu hun tia po khan an hetala ron thelu hen electric van khan la champion mi lo ne ma se ni kum champion ni to wa khan aron thelu ta chuan khulai league an la champion zui ve le tha i khan cham district champion chu ni thota ni amar chu helai team thelu hun anga kha chuan MFA Cup tel tu thelu na kha chuan electric van hin la champion lo chuan ti khan an team thajia chu ran chuan kan hремeng team thasan nia MPL player khati za tin an han bel le phe ka chuan result khachu nei thatur chu ni ve hrim player thau khom an ni ti kha ei an captain dong zu la teng te po project MPL an khelhia project FC an khelhia player tha le langsar khan nia ni chuanin player an nei thakop mai tin an number 6 kha sei mai thei lo lunglei ser kon ania thlan oma hetilai lungleia YPC academy tang an zir chhuak ania ani kha kanan FC MPL khelania state player ten ni ve ton ni po tiang khan chin champhai lama khan roaming thang number 88 kha veng hlun player hi nia lunglei ani kha helaya soikhom tu kan ni wang chu kan player hriat chen le keima ni naute kan chhur chuak ang dewa kan lo ngai ve ni wang khan helaya etiang kom lang ne ta chon ming gar tar lang deu bi kan nia a kha chu clear tu te po khamin lo thla thiam sela tilai kan nau du tak te district team atana hetilaya club tana kan lo biak sak ve ma se kan biak sakin zian nei tak lo te ani dewa wang khan ril run de chung si chuang tak chung sin karon sei lang ve du ni mena te po player of the match thalong ma te chu an thang ta a tam tak chuan enga tinge te pu ya khan than lo ti khan zo na te po kan dong ani ma se than oma kha han than la chan chu i electric van goal zong le adanga po khan enroll de ve kani a counter a thabok si i attacking midfield ni forward thoin norin walang man sia chuan defense atanga ball on chuaka defensive midfield in ball rang takin a lo wa muak a ron la chuak thei zia boka mizo player midfield a chuan tura chuan du omber te zinga mini to ni than oma hi big takin sil than oma ser kon tlangwala ni kha ti kha kan soi lang tu ti kha kan soi lang tu rim thrimani ole tikhan quarter final lam khachu kan du to kanga kha team sang din munte anan soya semi final hi mu nom lo thei don lo ni hian a hriat nga la semi final hi February ni som ni le panga ni lai ni chomadar som pakhata le chomudar ni ta khel ani le dona chulom pang chu kan hoyanga pucha che following ring sela dar som pakhata first match semi final first match ahan mei satla le lungleng FC aning khelanga aizo chonula madar nia aizo FC academy le electric van FC scholarship kan sei zo che te khati kan anin ma chon zui le don ania khan chin wa kan soita mei satla fighting spirit that zia de lungleng FC fit zia te ang te po ngai a mu nom doning ke sia kan lungleng FC coach pe jon ka mani an chak zoa an kom na kan
มีสัตว์หลาขันตั้งจัดโดนอะไรตะขาตีกันขัดยังท่านบูรุขันอีจันโดนนี่เลยขันมีเซมิไฟแนลแมตช์ปันนี้กันมีนั่นคลียร์โลกสักตะเจเลยเนี่ยตูนเซมิไฟแนลอินเรมดานที่ดูทุสามก็เทียเป็นเซมิไฟแนลที่หูน้ำโดนไฟแนลป๊อปหูน้ำเหลวเทยโดนเหลวเทียเจียงนี่อาจารย์จูเซมิไฟแนลอัฟฟาร์สาเฮียนไม่สตาร์เอฟซีเลยลุงเลงเอฟซีเขลโดนะอันนี้ปัจจัยเกมfighting spirit นี่ชากันตีอัตโตเครื่องไฟอันสกิลส์ก็ชุดทุรันนี่เสียอัน fighting spirit ก็ชวนอมโตเครื่องไฟงารจุดตาโบcounter attack ฟุตบอลเขลเวเวนเนี่ยเป็นไฟงารอันนี้โดนตานี่ช่วงวางช่วงเกมไฟเวเวปัจจัย counter attack เวเวเขลปัจจัยที่จู่อับหูน้ำเหลวเที่ยโดนหรือว่าจู่เจียงซา first match ทีน second match ไอโซเลฟซีแคดมี่เลยelectric van FC ก็ละสิบแต่ยังเขลโดนะอันนี้ที่กันส่วนอย่างเดียวกัน tactical game ตั้มเวลทุ่งว่า electric van FC นั่นที่นักกันส่วนตัว safe and structure แต่เองคิดว่าอับบุงเดียวทับอารมณ์เขลtactical game นั่นลุตุกรอนเขลนี่จุดยังที่จนไอโซเลฟซีก็จะมีพวกนักปังโรลมันนี่ลูกอันเปลี่ยนเทรนด์ขัดที่ Reliance under 17นั่นแชมเปี้ยนตัวลุงเลียช่วงเปลี่ยนเสียงก็มาจากนั้นช่วยตินtactical game เขลเวเวที่เตียงปัจจุบันไอ้เขลโดนปกติไม่ไฟนั่นละช่วงนี้แต่ปัจจุบันเกมช่วงเองที่ก้องไปนะหูน้ำเหลวที่เหลวอันนี้ช่วงที่นี่ช่วงไฟนั่นละพอ tactical game แต่ก็เขลเลย fighting spirit ทะลุตุกเกมอัตัวแต่พอฮิลุดเสียช่วงมีเกมช่วงไฟนั่นละพวกกันหงฮัลโดนอันนี้ช่วงวางช่วงนี้นักตุก semifinal ที่ฟุตบอลแล้ววันสตาร์ช่วงไม่พัลเจียกันง่ายหรือว่าsemifinal แหละ final ละพอที่เองที่ก้มพอเฮียนอ่ะหมูน้ำเหลวที่เราดิตบไม่นี่อะไรพวกไงมันชุ่มจมไปละดาร์สมประคัตเมตส์ตัวที่ไม่สัตละ FC เสียฮะเละลุงเลี้ยง FC น่าเทียนเต็นเนี่ยสวยตัวอังคารอันนี้ปัจจุบันก็ลมปุยกับญี่ปุ่นอาจารย์จู MFA Cup อดีตที่กังอินนาทีจูมันนี่ลูกอินดังอันเนี้ยสังนี่สมนี่ลูกอินดังอันเนี้ยรีคอร์ดแล้วนี่บักโหลดเนี่ยเสียหาพอเสียหาแต่จูดิสตริกอุปเบอร์ดตัวปฐุมนางเวลกันดิตามิโซรามาชวนฟุตบอลอะตุนมาแต่เพย์ชวนนินกระจงลงไอ้พอเราเสละดักดิสตริกที่นี่ชินี่ฟุตบอลชวนมาเสร็จติดขบหาร์ธนาหนจังไอ้อันลมปุยอมกติเซมิไฟแนลเป็ดลิงฮีเนี่ยละมาชวนก็ลงปุยตักเจตันนี่ที่เขากันสวยมาสะดวกส่วนนี้เป็นยังรีคอร์ดอันเขียนจินหินรีคอร์ดนี่เจ้าตัวไหนส่วนเซมิไฟแนลทั้งส่วนไฟแนลลูกตั้งกันแชมเปี้ยนเพย์ชวนรีคอร์ดฮีตะอันนี้ด่าชาวที่นักขันตาอันเกมมันนุ่งชา MPL player อันงาดูนเว่เว่สวยตัวขันเสียหาพวก MPL player อัน top class player MPL player ตัวเว่ขันดิทัวส่วนสุมันเสียงน่าสะดุนะอันอินเสียงโคลนโลนี่ตินกันฝักเล่ดูจูเฮตะฟุตบอลเปียละมาเฮียนอันMLAเตเจเฮียนนาทีลบิ๊กดิสตริกบิ๊กที่MLA constituency ประคัตอังคารนี่ไม่อะจุดที่จงชวนเจเฮียนฟุตบอลเพลย์อันเนี้ยกันเทฟกับ Indian International Player of the Year เทปโลดงตัวนี้AFF เตียงคันMLA รอนนี่หน่วยเฮียนเตียซุ่มตั้มตะกเสียงนาทีลdevelop ตักนี่ทินนาทีลที่อันขดล่างลุงรัวละดินเชเวลขวดฟุตบอลละง่ายสังซุ่มในห้องคือจนซุ่มมันโถเสร็จแล้วนี่จู่วันชวนกี่ไลดิสตริกก็ตั้งขัดยังกันหล่นเที่ยงโชว์ค่ะกันดิสตริกลุงเลยดิสตริกหน่วยนมไล่ปนกันป้องเข้าเชนเนี่ยนาทีลดิสตริกผมช่วงห้องคือนาทีลเงี้ยนี่เจอร์ลุนตีเตะสาววันไล่พายทิ้งสายตีเตะปางโซลตียงจีเตะทิลล่างตียงจีเตะขี้กันจังเข้มเพลย์ตักกันชัวกันนี่ขี้กันรูดล่างเตะเลยเตะตีเวลาที่ผมว่าอันนาทีลคู่เปียละมาเขียนขี้ห้องคือเกี่ยดิสตริกกันนี่แค่นั้นลุงรัวละทีนชุดตา MPL player ขัดยังสัตแค่อัน number 21อาสามเวลาที่ไปช่วยมิโซ top class playerตักกันนี่เวมิดฟิลด์อัน counter attack อปุยทีนะตัวน่ะอันจักรนับปกค่ะอันโคโซลละก็โคโซลเวงทัลละกันจักรนับปกค่ะอันถอระเวลิวเดียวถอคันเนี่ยนี่ปอทีมเชียนนี่ละว่าเชียร์ชีพอัน
an ram ri pui an then om 801 han sop thei te kha pui deuh mai nia tiang kha ania chuan sia ha lampang ni se soi tong khan top class player tak tak an local football a niam lo ni ti hrian an chu an MPL player ni lo po an hriat khan chuang mi lo ni sia ha kha chu wang chuan kilai khi pukhu sate anian district roi tu na thiala pu RD ani boka an honor secretary RD ramdin sanga an thian pa nia pukhu sa sia ha football lal pa kan ti mai thin khan pukhu sa den non howa tiang khian football tha player tha tak tak aron cher chua ka tiang khan an district tiang record aron nei thei hi aro pui ka tia a hmu nom nge tur angai taila tin ei seitong khan dar ni match tur hi scholarship electric veng scholarship FC electric veng FC scholarship khan dita chuan an khel pui tur ta Aizol FC ania team het ve nge ni china seferon soyang khan eta Aizol FC te pe chu club mumal takin din mizo jinga chuan club mumal tak nei o thei chun khan dita player an nga boka an player or foi te no pangte te ma ni se senior te nan howa hey an defender sanga atmea te zo ka te vanal hriat denga te MPL player ania ni han ton hriat ngan nia yang khan eta no pang ho an ron hoa an coach Samuel ma ni lok under 17 realize RFA sa Aizol FC ron champion pui to a hei ti hian tuna result tak semifinal naw no pangte te ro suai theng le to a an team hi chelo ni ti kha hriat an chuan electric veng chu soi china soi to a an khel MPL player top class player khom an nia tiang chuan kheli mu nom dona chuan chuan dar ni match ngat pe hi chu en lo phal lo chi ni ka ria wala usen an bel duine khami semifinal khel tur khana nia trende soyang khanin tuntum semifinal chu rem don teila arema rem chuami o ti mai thei tur hi nia a chak lampang tura hian bet don teila bet na turi ka hrelo hrim wang chuanin a hmu nom beu doni ti hi chu tia kan lo ngai dan hi ni meya ama quarterfinal in ne na sang de wang ka chu om to don hian ka hrelowa anan in ne pon in ne tok ang vel te hianin an kal mai hi chu ka ringa abik takin scholarship no pang ho kha an game ka hmu nom ka tia ke ma chuan Aizol FC Academy te po kha an thai me ma tin Lungleia FC te poni thawa mai satla te po tontruma semifinalist pali te hi chu du tu saman ni en po cha khom to nak tu ka hianin amuna te po hen en theu tumila en tlak piu in ki pon ka be se ni tontrum hi chu ole atop lam kan nai chawdo nga ei ni an sei ta kan khanin hilaya district football association try to 10 rural elnaril ru lakin zel hun malam hun clear zel chungin yang hianin hilaya si Thuamluaia Mual tournament MFA Cup Mizoram tournament ropui bertesi ngami kanan khenga in khela mu no ma khotwal mi hilai lunglei mi puite po kan van nei le ria muna in khel en turan om te lai fa clear te om te hi district football association try to te remshia na fa om lein ke sia chulai chutoi tengan bel ni se atop lam kan naya ka seita kan khan punga ya kan so manga hei tuntum tournament be chan de te poyan ni thei sela Lunglei district football in a mason zel nan hian in players te coach te team khai pa te pon yang ka tiang ai hinge ti he tiang hian ti ni thei se tiang hian kal thei la tiang chi Lunglei district football association ang honorary secretary ni na am te pon kalai cha du kha minan soi sakla ti chuan pusen atop khar na tur ka zo tanga kan du tok chodon ya kolome sei tur tam khop mai hemi chungchang chu nia ti hian kan lo in chuang ve thina ASL player chu dizat kan nei ai league player chu dizat kan nei kan tia district age group level ani se kum dik tak kan kalpuya kan naw te chaklo kan hnem na po nang ni chu kum dikin lia nakina in ron thang chonga professional player in ni the nei kan du berani tilaya age group vela chaklo hu chu poi kan tilo inter district level competition a po ni sek ro se state level po ni ro se poi kan tilo kan tia kan hnem na thine ni amar chu
district level po tikhan district dangan ron thanga kum dikinan ron ti chove kan naute result ro pui takha kan nei the hri chuang lova tina senior level hi player ron thar chuana nia tuna po khan ni na taka chuan I zep thu cheng lova kam player nei thatanga kan district mi angkha club te khan la khom ve sela tin tual chung player thatak tak anam venik veng tina hian khang te khain fum khom thadewin han ti se fit teng tongin han la se I tun ang khachu kan ni chu karing lo ni I ani na taka chuan club competition ani awang khan an mani club in min ron lem lo khachuan DFA kan ni awanga zuchung tlak mo ta kharem to si lova chumi khame chu ti ro di kharem to si lova ama chu result ron langa kan district melan na kha ni le tho boxia chulai taka chu I clear tu te pon mi ria thiam angai ka ria tin kan kal dan hrim hi kan in siam thatanga ya tun result atang hian zep thu cheng lo thiam thu in soidon chuan tu te pon thiam thu kan soi vek theya ma se helai han kan ti teng kan zawai kan tan tla na nga ya kan training la system te kan player te pon I enge ni khata tang khan an khel chu dan hrim chimang chi te po halaya kha chu I kan in siam thatla na nga ya ma son tur chuan thei top kan chu angai ni ti kha I kan in khel dan thang kan trevek khelaya I hetiang muna soi chu chi lem lo tam tak tan lang na tur riom ve ni chung chu I ni ta sela apoi mo bera chuan ke mani kanin I enfia I result hi I kan chanchin engeni kan mason dan tarlan na ani maya mi sikula kala a exam a result atang che hian ani dan ani phung kha zirla ya kha lo lang thin chu tiang che bok chuan football a po kan training a kan zira football kan peta kan practice a kan that lo lan na chu kan result hi ni thin ani chu ban chuan result tha nei thei ve to tur kai bu sai don chuan ti tak zetin ta fle zualin mi te ti ai na sai kan ti angai ti kha an soi du ani halai kha ole a top kharnan pusena ka so manga rampum buap tournament han thlen chuanin form game kai noi engema zat anei ni lo thei lo wa chunga chuanin ai mi kol thlen chungchang te poni anga tin sum le pa ya te poni se china khani soi do thuak to na chungin zau te win hemi chungchang I du soi na hun president working chairman in ina angle Lungleia district football association president in ina angin kasom chenga chuan kan du tok don le hello mame na china khanin sumlama min puitu te ka chuan han tar lang to a MFA Cup chu ke mani DFA huai tu kan ni na tanga kan voi kat host na nia ka be se ya in lo hau tak dei me ya football chu mi sing involve anga in sa sumanga in sa tha hek boxia tuntu ma hian lom na deu kan ne ya mi zo pa in thleng anga mi khwali in thlen kan ni me ya share kon lama kianin puvi mal sompluanga kan MLA HPC vice chairman hianin district pakhati min thlen saka chuanin PhD complex a kian engineer dan mo hianin district pakhat min thlen sak velia chuan zo hnuai local council le waime hetia mi khwal thlen na tur kan va bia kianin local council huai tu te waime huai tu te kan va be thina zo hnuai hianin district pakhat min thlen saka chuan bazar veng alo nia college veng hlun venglai rasi veng electric veng lunglon hianin district tin atangin district pakhat theu kha min thlen saka local council tele branch waime huai tu te chunga Lungleia district football association tele MFA organizing committee ten lom tu kan soi mol mula anni wanga tun MFA Cup sang ni le somni paruki lot ling tur ania an chunga lom tu kan soya tin chung kwa mi malin mi kwal an thleng huawin local council tele waime te khachuan an riana tur ten an buat saya chuan chung ko sang te hena te thena chuanin mi kwal angina han sem kwala pani te pakhat ten chung kwa mi kwal thleng tu zong te chunga hianin lom thu kan soi mol boka
he MFA Cup lo tin theina turatan hianin tha le jong seng tu ti zong te District Football Association Thuamluaia thok tu zong te sumle pa yam in thok pui zong te muala in khelh tur local ram te chunga hian lom thu kan soi mon mula MFA Cup kan dola tuna kan buat sai me ka hianin lunglei ko pui chunga te kan football player sa te kan club level ate in lungrual na thazok ma son na thazok a chen te hi ke ni district shoi tu chang kan be se tlata final te semifinal te kan la ne heng te po hi hmuna hianin min ron en pui vek turin kan in soma voinia helai hmuna income na lu tak mei zowen chanela tangin kan han nei thei te po hi kan loma helai win kom tu putuai te po chunga po lom thu kan soya football atan kan ma lo hmuna tho na thatak nei turin hoina lo clear tu zong te kan in somani ole khati zong kha tung tuma MFA Cup sang ni som ni paruk chung chang kan ron sai ho thei te chu ni e